tutuzana khona ingakho uzongizwa ngithi wayenza indaba diski 99 bathi siyayikopa lezozo siyayivala lezozo ebheka phansi ke manje bathola lapha ke sweswe bathi lotho ngapha lotho ngalena yelithatha ke manje bathola funky ebheka phansi ke manje funky laselithola lapha ke manje abafana bawo lapha ke manje kuyoni acha emonati ebheka phansi ke manje acha emonati okena uthubula magazini uningo bona sinenhlanhla elithatha ke manje sinenhlanhla ebheka phansi ke manje bona ulinde kuhle tonto the beast elithatha ke manje the beast ebova bathi acha boys bathi acha emonati ake sone benze njalo abafana be-Archer Boys ibeka phansi ke manje phakathi ke lenkodla yelithatha elithonga ilapho ke manje kuthabalala jozi bathi from pre to para wona ke phula ke lapho ke ujozi lase ke liya ngaphandle libuye lapho ke manje bofana abafana be-Afro ibeka phansi ke manje uThebo Dlamini uParoni ubone lapho ke Anele Chikani welithatha ke manje uAnele wasiba ngelikaMessi ufuna lapho ke King Jaroro the Black Jesus wasekuvela lapho ke uSnake elithatha ke manje uSnake Tata elibeka phansi uthola Matombo elibeka phansi Matombo uthola lapho ke Snake welithatha uSnake elibeka phansi ubona uKhumalo umthuthuzi elibeka phansi ke manje umthuthuzi uthola Richie elithatha ke manje Richie uthola Matombo wathi acha boys wathi acha emonati wathi nanya uJamani wenze ijani nawo elibeka phansi ke manje uSnake Tata uthi ngakuphe madoda uthole Matombo elibeka phansi ke manje Matombo uthole uVilakazi welithatha uVilakazi oreke phela lapho siya ngaphandle wetusompepe ke manje ake libuye lapho ke nabafana be-Afro alithatha ke manje abafana be-Afro elibeka phakathi bathole uMr Wamatashi alithatha ke manje uMr Wamatashi libeka phansi Zuma Msholozi bathi Matashi elibeka phansi ke manje Afro lase libuye lapho ke manje bathi Mthuthuzi thola ntsikelelo nyawo elibeka phansi ke manje uNyawuza ubona uAnele welithatha uAnele weliphakamisa ke manje bathi yangena i-Afro bathola Zuma Msholozi enze njani ke manje uTomo oreke phela ke manje lapha ke Tomo elibeka phansi ke manje lapha ke lithola abafana bayo ukuyoni Archer Boys phakathi ke manje nenkodla wathi elincenga i-Archer ake sone benze njani bathi Chabalala Mthuthuzi bathi from pre to para elibeka phansi ke manje libuye lapha ke nabafana be-Archer bathaza semadoda wathi konakele Thuthuza ake sibone lapha ke Nanya uSweswe wenze njani uSweswe wathi indoda Sweswe Nanya uSweswe Kunyabantu Sweswe engabezwa ize lapho ke Sweswe ezobekwa phansi ke manje abafana be-Afro alithatha ke manje lapho ke bafana be-Afro wathi ngakuphi madoda okuyena Anele uthi ngakuphi bafana baka Mr Mtinini elilodwa ngalena badinga the Black Jesus King Jaroro bathola ufunky alihlaba ngekhanda bathola Tebombo the Black Card uthi yakhala uMakinati igene umlomo bathi sengenzeka noma ngabe yini elilodwa ngalena phansi khona lapha ke Thuthuza lapha esithuthuzana khona lapho ethola khona umdlalo phakathi kwabafana be-Afro abhekane lapha ke manje nabafana be-Archer ebalwela ungena kuma-Eastern Qualifiers owalethela uBrafili ake sibone Matombo Feza umlapho ke Matombo ureke liphakeme ithuku lakhe uSimanga uthi madoda lapha ke manje umnyama ukuyena lapha ke uRichi Mahlangu wathi indoda yamadoda ake libuye nabafana base-Afro wathi umlilo bathola indoda Sweswe alithatha ke manje indodana yenze njani indodana wathi na indodana phakamisa lento lapha ke Sweswe bese thola kabolo nqobalo Peter ngamakhanda lizobuye lapha ke ne-Archer Boys ake sone benze njani banike izandla bathi ngakuphi madoda ibeka phansi Matombo ibeka phansi ke manje Matombo ngibona umjomane lapha ke umshini zeduma ubafana be-Afro ngibona umjomane kaNdaba lapha ke insizwa seDavidson ibeka phansi ke manje ibuye ne-Archer Boys wathi Archer Emonati elithatha ke manje Archer phakamisa ibeka phansi ke manje elithunga elincenga ke manje Archer Boys ithi madoda kenzele Matombo aliphakamisa Matombo ithola the Black Jesus Roro offside King Jaroro utusombepe lapha Roro utshontsha amapentshisi akuhlaza utusombepe Roro ake libekwe phansi ke manje
manje abafana baphansi khona lapha kwathema bathi acha boys bathi yangena bathi nayi acha bathi yangena ureke lapha ke manje Elkoba uthi sobebe khona kiki lapha now sebenzile lapha ke uParoni bathi kona ke 210,000 Khumalo unamhlanje awukho kusasa manje siyayikopa lezozo wathi siyayikopa lezozo wathi siyayikopa lezozo namhlanje it's last stage of Diski 99 wathi uzosibona ngonyaka ozayo ilapha ke manje uthina usompempe ingakho uzosizwa usithi happy lapha ke unamthanda ebhola wathi namhlanje uyasicina lapha na uyasibona ngonyaka ozayo alithatha ke manje bafuna Tebo Mngomezulu ureke lase liyaphuma uthi usombe manje akelibuyela abafana baphansi khona lapha ke eTutuza phansi khona iAvro athola Tebo Mngomezulu elibeka phansi ke manje uMngomezulu akesone benze itshani nawo wathi yangena iacha Elkoba ureke kufela uminister Matashi Nang Aishagani substitute Mr. Renzo Benzake Oshincho ke manje ngizake ngibheke ukubabisa bani acha poise bathi ndothi yamatota usudlalile kwanele ndoda yamatota Thubula siyabonga Thubula bathi mfana kaThubula konke usukwenzile akelibeke phansi ke manje bathola mathombo ebeka phansi ke manje mathombo Elkoba lapha ke acha boys phakathi eboxini ureke lizobaqeza uthi usompempe ke manje liphake mayithuku lakhe lizobuya nabafana beAvro ungena uTebo Dlamini wathi elotwa ngava elotwa ngalena the final of 2025 France connected to Tutuza lapha esikhona ingakho uzongizwa ngithi sematota ukuthi ngempela imali yolala ngakuphi na bathola lapha ke Sweswe alithatha ke manje Sweswe letho phakamisa behlaba ngamakhanda libuye lapha ke manje ureke lizohamba lapha lwela futhi ulithola lapha ke acha boys bathi defeater bathi lungisa mlungisi Mathombo elidlulisa kamnandi Mathombo elibeka phansi ke manje bathi acha boys bathi acha emonati Elkoba phakathi eboxini wasekuvela uTebo Dlamini uParoni ubona uTebza swipeni the black card swipeni the black card aphusha kakhulu kuvela Mathombo endeka phansi thola defeater alithuzembele soko mandothi yamatota bathola Matashi bathi afro bathola Mngomezulu enze itshani now uthi usompempe soko mandothi yamatota kuyaseche ziyenzeka izinto eTutuza lapho izinto ezenzeka khona elotwa ngava faneke manje Tebola faneke Mngomezulu sesiphethe amahloni ke manje dala zisebenza sezinamahloni sone hlonye phansi ke manje Tebo Mngomezulu afro bacinga umthomane omshini ziyaduma umshini zo sibone lapha ke basa lenze itshani nawo Tebo Mngomezulu ngeplek yomela ubakathe thithi uyabona ngekhanda lokusayibulala iAfro ngekhanda ngimasaba ukufa beka phansi ke manje mufa bebe lapha ke nabafana beAcha boys sukumisa lento kamnandi wathi liyashona ilanga wathi lishonele lapha ke manje asaze yodwa namhlanje mshini ziyaduma ubona funky eyodwa namhlanje kuyomela ilwashi ijezi nakanjani hlaba ngamakhanda lapha ke sinethatha uthola funky nanyo Mr Matashi elibeka phansi ke manje wathi nayi Acha boys wathi elincenga abafana bakaThema akesone benze itshani nawo wathi kamina kawena bathola Mr Defeater bathi lungisa indaba elibeka phansi ke manje bathi Acha boys bathola Defeater bathi lungisa elibeka phansi ke manje bathi acha bathi Acha boys elibeka phansi ke manje Acha yelisukumiso abone lapho ke phole labo ureke ngizothola uTebo lapha ke uDlamini lapha ke uParoni wenze itshano uParoni
uthi ubaron madoda ke ngimfele ngimbone uthi ubaron ake ngimfele ngimbone bafana be-afro ubinga ne-Black Jesus ubinga King Jaruru wethi shintsha magiyo ake sifune beliphakamisa ke manje sinenhlanhla eliphinda futhi lizothola mthobane kandaba bathi imshini ziyaduma bathi mthobane kandaba bathi mthobane kandaba ubona umathashu enze njalo umathashu bathi afro bathi afro kusasemnandi kusenjalo asihlangane ngonyaka ozayo thatha intambo zami ngifisa laphana-ke kukhumalo umzilikazi kamashle asazi yozele nkoboni ake sibone-ke manje abafana base-Archer Boys bathi chilithi ababa chilithi ashaya sethema basengxenyeni yabo balibeka phakathi kwenkundla bethola nengo the general nengo ethola kamanje emkhithizi ake sibone-ke manje obalithathile-ke manje bathi amathalente wafane ake sibone-ke manje bejike kamnandi bethola amathalazisi elithatha-ke manje liphindisela kwisupha elibeka phakathi-ke manje aselithatha kamnandi-ke manje amajombo elibeka-ke manje elibeka kuyena lento ake sibone-ke manje ababona base-Archer Boys omunye thele omunye wangakubo asebelebola ngalo walithatha-ke manje mpilisi bathi shaya imoto ake sibone-ke manje mpilisi hlokoza-ke manje abafana base-Archer Boys hlokoza-ke manje bakhiphela ngaphandle uzoba khona elapha bayamkhipha-ke elapha amathalente wafane basebemdonsa-ke elapha amathalente wafane asazi-ke ukuthi yozele nkoboni ake sibone-ke manje esikashi elithatha-ke manje liphindisela kuthese base bemfaka inqindezi liyohamba lodwana liyofika kubaron owakadlamini umntwana uthi velon madoda baliyaphuphuma inkundla 25 abanye bayilethile abanye bayilandile limphezulu kwelenyoni emhlabeni wabase-afro bayala-ke manje lapha bomathoshe basebethatha-ke manje abafana base-Archer Boys iyakhala-ke indweba kuthiwa libekeni phasi-ke madoda athatha-ke manje ngokushesha-ke majombo elishintsha-ke manje bezama ukungena ngesokudla base belithatha belibisele emuva ake sibone-ke manje phakathi kwenkundla uthi velani madoda nabo base-Archer Boys elithatha-ke manje mfuna ukungena ngesibele base belithatha ake sibone ingozi ake sibone ithuba hayi khona basebedlala ngomsebenzi bayithathile-ke manje abafana base-Archer Boys bazalifaka amakhanda base belifaka amakhanda uyala-ke unyawuza liphezulu efuna-ke manje ipilisi elithatha-ke manje ayifuna omunye wangakubo base belithatha-ke manje elinika manje omunye wangakubo ake sibone-ke manje jenene elithatha-ke manje likagomenko nangumnyama laseliyaphakama ijuku laseke liyaphakama ijuku bebhola bathatha-ke manje abase-afro bathi mayihlangene inenkani elithatha belibeka kusese elibeka phakathi kwenkundla elinika le-general mathoshe elithatha-ke manje elinika sipha elishintsha-ke manje befuna gaga laseliyamceza belithatha-ke manje abafana be-Archer Boys base belikhiphela ngaphandle kuthiwa libuyeke linegama elisha lizophosa abafana bayo-ke afro 11 asazi-ke iyozala nkomoni zintanganye ayikho funa ukugoba uphondo uhlangelela ingwenyama abanye bayilethile abanye bayilandile ase belihlaba isathulo bezisa ubuhlungu liyohamba lodwana liyobuya negama elisha kuthiwa liphosa-ke manje liphose abase-afro 11 bathi-ke mayihlangene ake sibone-ke manje banqafuza ngamakhanda abafana base-Archer Boys belithathile manje abasifana base-afro belishintsha-ke manje elihle ibhola uzalifica yini ake lifice napapilisi elithathe liphindisele emuva ethola-ke manje sese ejika umuntu kabuhlungu wetheja uyasikaza manje wasethola ake sibone-ke manje thithi ake sibone u-Anele elithathe-ke manje Anele elinika jenene ulifaka isithathulo bayala-ke manje abase-afro liphakathi alithathile-ke manje nasethola umthakathi wendaba ezama ukumshaya kude walibamba kamnandi-ke lapha Baron abanye bayilethile abanye bayilandile ihle izulu ihle inkundla asha abathandi nabalandeli bebhola omuhle umdlalo esiwubuka lapha phakathi ababhekane-ke elapha nabafana abayo-ke elapha i-Archer Boys umdlalo-ke lo wamanqamo osezingeni eliphezulu adlala kamnandi-ke amajombo basebephuca-ke amajombo bathathile-ke manje abahlokoloza abase-Archer basebelobola ngalo bathatha-ke manje abafana be-Afro Boys ayikhona-ke manje sekuyalotsholwa-ke ngayo lapha iposishini ake sibone-ke manje imishini eyishintshayo ethola amajombo phakathi naphakathi elithinta elinika
nemishini eshintshayo base belithatha-ke manje beliphindisele emuva beliqala phansi-ke manje abase-Archer Boys belifaka intambende nimphezulu kweleyoni ake sibone-ke manje uyalifinca yini lo ake sibone-ke manje Joseline ake sibone manje from Bridge Barra elithatha ethola omunye wangakubo Archer Boys bangena phakathi-ke manje emhlabeni wase-Afro edlala kamnandi kwajika umuntu silindele isepova silindele ibhola ebhokisini base belihlokoloza kuthiwa libuye-ke manje libuya nabase-Archer Boys kuthiwa libuye-ke elapha libuya nabase-Archer Boys bangena-ke sokudla basemhlabeni wayo-ke elapha i-Afro 11 asazi yosala nkomoni abanye bayilethile abanye bayilandile kuyawuqhuma ndlavanye esinye siyofeketha abona-ke namhlanje lamanqamo asazi-ke ukuthi yosala nkomoni ayikho funa ukuqoqodo ingwe ihlangane nengonyama ake sibone-ke manje asekuye bamfaka ingcindezi-ke elapha roro athi-ke manje alibekwe phansi-ke lapha iphakeme-ke elapha iduku ezama ukudlala ngokushasha abafana base-Archer Boys thatha-ke leli thuba njengoba kunomdlalo lele lapha imbonge-ke laphayana dansile-ke elapha umama kaMbobosi ntombi-ke enjala lapha engizala shayisandla phezu kwesinye ukuthi ize-ke enayo namhlanje ize-ke lapha le ndodana basebethike kamnandi nansi intombi nansi ithuba ayikhona inilekele ladoka solide zerok aya Fonyausa loki njalo-ke elapha i-Archer Boys ayinayo-ke impendulo lapha i-Afro 11 ayikhona kick nalibhola-ke sindela amakhanda ebhokisini abanye bayilethile abanye bayilandile omuhle nonzima umdlalo nalibhola ebhokisini nansi ingozi nansi ithuba akasibona ayikhona ayikasuki kwenzenjani uBaroni ilani kusina kujenqezi i-Afro abona-ke kusineke ijenqezi i-Afro ibinjalo i-Archer Boys bathathane futhi balifaka ebhokisini namutiti bathini badlala kamnandi-ke elapha super bathi-ke another corner kick iyasho ingoma bajabulile-ke abalandeli bebhola gcwalisa inkundla-ke lapha yabona igcwele-ke 50 khona inkundla ephuphuma asazi yosala nkomoni silindele ibhola ebhokisini silindele amakhanda nansi ingozi nansi ithuba uyala-ke ukhakha waselifaka amakhanda alikasuki-ke manje emhlabeni abase-Afro enze njani kusasa uthini-ke unopempe uthi alibekwe phansi-ke lapha kumele base-Archer Boys iloku ibingelele njalo Archer Boys ayinayo impendulo lapha Afro 11 abanye bayilethile abanye bayilandile 210 rand 210,000 rand at stake asazi-ke ukuthi yezela nkomoni nasi sport kuma-Phillies games amaqembu-ke omabili asezibeke ethubeni-ke elapha lawo umncintiswano waka-Hollywood ozodlalwa manje eli-January ozoklonyeliswa lapho 100,000 rand ke amaqembu ake sibone-ke manje nathi ibhola ebhokisini nathi ingozi ayana base-Afro anayo impendulo ake sibone-ke manje amadiyaleziso liphezulu ayithatha-ke manje asebeliphiphela ngaphandle abafana base-Archer Boys kuthiwa libuye-ke manje libuye ne-Afro 11 mayihlangane ezinenkane abagadi umzila asazi yosala nkomoni ezakatinini ezakamukotomu asazi yosala nkomoni liphezulu kweleyoni asebelifaka amakhanda lihlala phakathi naphakathi kwekudla Captain my captain somnyama yesabeka wenze njanina amfaka ingcindezi ethathe eliphindisela emuva ethola Nyawuza ethathe emuva ethola Baroni ethathe-ke manje elifaka inkethulo yaselithola Majombo namkeza-ke Majombo yaselithathe-ke manje u-Anele elibeka phakathi naphakathi efuna umthakathi wendaba eshiya umuntu elithathe-ke manje ake sibone-ke manje nangomnyama nathi ibhola ebhokisini usina-ke ijenqezi i-Afro usina-ke ijenqezi i-Afro alekene weni alakangene njalo kama-cross napini asathi yosela nkomoni zintaganye elilodwa ngapha elilodwa ngale ake sibone-ke manje abase-Afro bedlala kamnandi-ke phakathi naphakathi ake sibone-ke manje basebetshintsha bethola somnyama nesabeka bathi dinjeroro ake sibone-ke manje edlala kamnandi efuna-ke manje Mpilisi wenze njani-ke Mpilisi bazamelisa basabamelisa-ke manje Mpilisi
abelusa-ke manje Bilisi izawubuya-ke lapho linegama elisha libuya-ke lapho namase-Archer Boys elilodwa base-Archer Boys elilodwa base-Afro-11 umdlalo wamaqembu ake sibone-ke manje Chenene elifaka isicathulo wenza njani inyawuza elibeka phakathi naphakathi elithela amajoshi eliphindisela emuva base bedlala ngegejekziliwe lithela umnyama elibeka phakathi naphakathi elithela somnyama yesebeka ake sibone-ke manje Ngoqo ake sibone-ke manje nabo abafana base-Archer Boys bathi Trinity yababa Trinity Achayasethema naku-ke manje Ngoqo wenza njani-ke manje elithethe elifaka ebhokisini ayala-ke manje base-Afro Boys liphakathi naphakathi wenkundla uyala-ke manje Ngo asebelithethe-ke manje beliphindisele emuva basebethela manje u-Anele the Happy Rasta elithethe-ke manje elibeka phakathi naphakathi ethela mthakathi wendaba ethela Ngoqo ethi phela madoda alinaka-ke manje balithandazela abafana base-Archer Boys ake sibone-ke manje bethi phela madoda amunye abone omunye wangakubo asebelibisele emuva bathi niko ogqokethe ngawe elithethe-ke manje bangena ngesekudla bathi phela madoda ake sibone bezethe nabafana base-Archer aseyogena ebhokisini asefaka elifaka amakhanda abase-Archer Boys aselithola amajombo elithethe-ke manje elihayi khona laphakama iduku laphakama-ke iduku ewana-ke wekhona uthi-ke ukhona-ke endoda ababakathanda kuhle sibatsheza saseduduza baba lethu khanya nobuhle wamazwe ngamazwe sizokakhumala-ke ewana-ke inkosi yesegoniwe lamantunga taba siyamlandela sinje siyamkhokotha uthi ushaya isendleko phezu kwesinye kuba bonke-ke abakhona-ke phakathi kwelo mdlalo siyabonga-ke siwu-Diski 99 zintanganye ayikho efuna ukugqoba uphondo abanye bayilethile abanye bayilandile siyabonga siwu-Diski 99 ngithi nginthandani Antungwa Ambulaze Sinagazi Gamashobane Makafanida Vemembushe Itzalabalu It's Kida Choya It's on the ball Atashita Nata Khalasha Nalofa Very great Very key Kamakasha Tanamtuna Hivyo kanchalo manje elapana bena bafuna bawona phana Archer Boys ibethatha ke manje bafuna 6-6 elibeka ngalo kwesenqalo ke manje bezama ukulikhulumisa ngoba yanqonqoza bafuna bawona phana Archer Boys umthakalahla bathi ngaphandle kunokuphila Isabel Pose ke manje lapha Pose kulukushesha ibena bafuna be Archer Boys ibethatha ke manje lapha bezejeli ibena phana enkundla lezejeli water football balikhulumisa ibezejeli iyaphinda ke lapha ne Great Kaka izothatha ke manje lapha bebodi wesibona manje phaka manje la pane TV lei programma challenge ITV uyabona inkundla igcwele bebable Tongerignon liposa kanjalo manje lapha ne Great elibeka phansi ke lapha King Chinjarero ebethethe uyakhuza ke lapha uSompempe uyayilamula uSompempe kancane siyakhona emisweni umayibiza amagama iqembu lakho mabeze bekhona yini ebethatha ke manje babona thikelele nyawuza uyayithatha lento nyawuza wethethe ethimela phambili ufuna le Great Chess uyamthela yini webeka phansi Snake Hunter ethatha lapha Snake Hunter ibeka bese xele ke manje lapha ufuna usibili ibethethe ekhuluma Chenene wethethe ubona usini uyayithatha usini uyishintsha kamnandi ke manje lapha ubona mbalo izama ukuyikhulumisa vura ethethe water football vura ethatha vura ethimela phambili asoleke manje uzokwenza Messiah elusanda lukhona uTuparoni asambe bafana ufuna ne Great Kaka lamkhulu Kaka Isabel Pose ke manje lapha Pose kulukushesha ke lapha Tseluvura manje ithathalento ufama phana inkundla ke lapha bazama ukukhulumisa bazama ukuntengisa ke manje lapha bethethe bethela namabano ke manje lapha nomshini oshintshayo izolethona lise liphumela ngaphandle futhi selibeka phansi ke lapha nikezwa igama elisha hayo-ke laphana iqeqeqe uyabona laphana Afro-11 ayizokwenza ushintsho ke laphana basukumise laphana indodana elahleko Isabel beke phansi ke laphana phezu kwaloperoni ke manje laphana ubona
Tsigelele Nyausa, Yaitati Nyausa, the Major Panama Pantry, it's a definite police. If I had a Major Panama Chapos, Lisabene Archer, Lisa of the Major Pana, we have been back to the Nyausa, we have never found the Archer, we have got to share the Major Demon from an Apango. Back to the Pona, and we're going to say, I'm going to be out for the phone. A Benzo Shinto. Who's the Pumagala Panukaka? Who's the Puma Opera? It's a little Pambili, Pambili, Samuel, Pambili, Samuel. As well as the Panamis of the other Manchester Possible upon the Alfred Leffery, upon a big theatre, upon a battalion of Patsicamo, the possible Bonamalu, who never put Favaraka, who never Patsy similar Neosa, and similar Pottery, who can listen, who have been by you, who never Patsy, the Manchester from Shino Shincho, Pantalum Shiri, Red Century, I chat to the Manchester upon Jini, the Manchester upon the Chapamunga, sent to the Manchester upon the Samuel Colomisa, as a Manchester Century, what does football, when Colomisa, about the Chapo is from Tagalaka, a big century, Luxembourg, who never Patsy upon the Akota upon the Sopete. Ramona Yonke Ikunja Ikolo. Batinga Pambili. Benzo Shinto. It's a promo Emasha the Panama from the Achapo is the Chelsea. Number 4, we get Emasha in the Panama Furamene. Bafagala Pana Shumine Minyaga got this Secodi. Shumine Minyaga got the Sebenza. Infumele Mangi Chelavanje, Roches Caramifanarda, is in the Joseph Conga. Como Kesela, Telones Kesela, and I'm so just Kesela, Sibashama, Sandelipi Pisa Stadium, Ospega Rochami. Lisa Bavajala Bavajala Panem Kabinam Kulu Afro 11, Little Bafanabe Achapois, the Pataga Majavan Pagus 6 to the Pagate Poxini, we are Sebens, Alapana King Chinjaroro. Yasaben Saurero, Lisa Badamasha is el Posa, Galapana Posa, Abafana Galapana Chaposa, Vane Acha, Vane Afro, Umay Bisa, Amakama, Mabeleka Black, Isabel Kona, Bachelor Company, even Macho, and Chato Watch Football, and Level, well, people Galapana Cruz at the 40. Lisa Badamasha is el Posa, Galapana Posa, Abafana Galapana Chaposa, Webona Ilana Macoli, Tena Masuka, Ilama Lendo Miso, Ilama Leguntan Chase. Masha Elapana Posa, Kuluksha, Posa, Papa, the Archer, the Masha. Posa, the Masha, Lapana, Swanaka, Masha, the Samoa, and Telapana, Achaposa, Achai Monato, he will chat the Majalapana, Better, Mabuna Machombo, we will tell him Machombo, we will tell the Polaki, and the Mabana Machom, betting upon the Mopila. Maybe a Posa, Lapana, Kuluksha, Lapana, the Lapana, Kring, the Montana Dreamer, we have been but upon the Cecil. Le Pena Usaso. Masha Elapana Posama Kuluksha, a Senegal Match of Better, if there's some going on, let the Lapana Samu Kulumisa, a Senegal Samu Zetadu, who never members when a company, a Senegal Match of Lapana Better, we are cruising so bad. La Pena Sapete. Elizabeth de Mancha is the Patti, the Patti Soka Mailisa. Yoga Elapeno. A free kick. A set coming up Kuru. A Tula Abafanabaga Elapena. A Chaposa. Home for Mana Mangati. Probably. It's a doctor. Lisa Bagaman upon him coming up Kulu, who are the Lapano, of Rayna Pini. Lisa Bagapana, Namo Parani, Begala Panatonga. Namo Paroni, A Begala Panatonga. Shubin Namo, Telecemens of Telesconding Santoma. Tescoli Polo, Petra Panama Capas and the Coppa. We get a Masha Elapano. We don't have a Masha Elapano, like there is some Muslims upon the Semens of the Panaparoni. We are Semens upon the Paroni.
uyabona laphana Nkosi yami laphana mawungekho eDuduza Stadium uyabona mawungekho laphana eDuduza Stadium uyaphuthelwa Elizabeth Mashela phana bekuphansi khona kick bethela abafana babo lephana Achapoys Vani afro 11 Vani Achapoys ashona kwamashela phana base bethetha beliphakamisa abantu abekela phana phakathi keboxini bebelipha phana phana amakada Elizabeth aliyophumela ngaphandle Elizabeth futhi eseliphosa phana phose Achapoys ashona kwamashela base bethetha Tata kama tulipona belposa belipona bafana na Achapoys Vani Acha Vani afro 11 sesambeni sespili kangane siyakhona ndomisweni beliphakamisa kanjani boxing kata uyabona manje kunje uyantinga uJesu manje kunje uyantinga umdali leyizobeka mashela phana selibeka laphana esingenise center lizothela ke mashela phana abafana bayafela phana umusana kufika usana kutheleka Vane afro 11 akanti ke laphana 2 abafana beAchapoys lizobeka mashela phana nike success ithathu sese ke manje laphana ithimele phambili asona ke manje bethethani bebelibika laphana bekhona ke laphanalepiste ukhumbule uma singa abantwana bomuntu siyabambisana uma singa abantwana bomuntu siyancedisana sabamanzi thinki wamzele dini yakho ushabo uzothanda ukhosinye yamthomke ukhosinye yakikana kena pisti bakela pisti Baitala 14 mtoma shimani maacha Batama pili mashimani maacha mtomuke Baista pili baka mtomuke Anali mtomuke tena mtomuke Aisili mtomuke Aista pili Baka nikoto na mtomuke Ana mutu Utima mutu Bamba chikompa Ana sesu Aina mtomuke wangobe fulu Baita tabaya hapo Tabaya hapo Yaika nechele pleki zatu Aikele mtomuke Wakele mutu Kawola Kikapapika wala mtomuke Ukashapa mutu Waseleta mutu Hana mutu Aisofeli tena wanawaka Yabona maitiche Aisofeli Kisakoshe wanawaka Aisofeli matu Waseleta mutu Ila ni frike kutomoke Ine teja position Ateni mtomoke Ine wanawaka Kikapampiri, kikaponteni, kiangola wanaka Haisofeli wanaka Ukasinye wanaka Urejeke wanaka washa wanahuwa Barakeno mtomuke feti senmonisi Aisha papili, asim mtomuke seneta Alasana kache mtomuke Wasinye mtomuke, Baraksaiti wanaka Wasinye nelikarata Unaweko mshankaye elokati Barinka karatiena Uyeko huti Uyeko pepu Ulesa nteta haukayona chintina Bari falera bebe Bari fulera bebe Bari falera baba Bari fulera Baisa pili mtomese Hana mtomese Bashimani maacha Bashimani maperi Bashimani matotenata Areti Sano Warumena mtomuse chesine bateteni Bashimani maacha Warumena chesine bateteni Baika mtomuse baitara mtomuse Baila tena pili Imata nikoho mtomuse Artu utafika mutu Artu umeka kontana Ainka kakontana Baika mtomuse kimela nabo Kimela nifaye
Kimena rifai, Kimena rifai, Kimena rifai, Welta Kimena rifai, Atena mutu, Asoleta mutu, Atena mutu, Asoleta mutu, Ana mutu, Ana plexisasi, mutu, Kiawana, Kikapapir Kiawana, Ana mutu. Aina tena katika mtomoke barkena kitamani, Taman digabikata, Akimena rifai, Akimena namo, Afika kontipareva. Mambako kwata mambako buwa mtomoke. Baka ikana fasi watadiko. Ai watatola wana mutu. Ai kamtomoke. Papa chukoko. Anamona papari. Arsamaya mtomoke. Ai kamtola wana mtomoke. Ai shabakake. Ai matashaho mtomoke. Baina mtomoke na mtomoke. Hutu. Ummetoma chombo. Ai na machombo. Ai na kela kake machombo. Ai na kela mtomoke. Imatakena korone. Batabatatiyo mashimani maafu. Bakena bakokota mtomoke. Baina shofe. Asoso mpala. Asoso mnane. Uposeso mpala. Ai mtomoke. Ai na kela pele. Umetoka Amatomeke. Yatena afu. Ai na kela kake. Anamona papari. Andile kati. Are simulation. Papari. How many minutes? Yeah. Are simulation. Kokotile afro. Il y a kokota bare 3 minutes. Va entile 3 minutes mtomoke. Wasinye mtomoke. Va isapili motaya na sese. Anafili mtomoke. Ukasinye wanaka. Mama kokota buwa. Mparasili wanaka. Ukasinye wanaka. Mama kokota buwa. Ochezi namba 13. Hasi 3 minutes, kichezi namba 13. Hasi 3 minutes, Bakenya chezi namba 13. Oh, Teliona 3 minutes Bakenze wanaka. Bakenze 3 minutes, Bakenze chezi namba 13. Anateni mtomoke, mama kokota, mama kohuo, huko wanaka. Mtomoke. Bari babakautima maikai ma stadium kashenu. Babakautima maikai kashenu ma stadium. Kita kashena pampira yaka, sashema kompyuta yaka witi. Amshena maikai kita karo. Basashema mtomoke. Ikama yana friki mtomoke. Bahumena chesi na mafetene. Baisa pili mashimani maacha. Mashimani kwa tema. Aisa mtomoke. Umakatana mwana mtomoke. Aika mtomoke. Wasinye mtomoke. Baisa bababala. Acha. Baina mtomoke chesi na matene. Aika mtomoke. Baibana mama ikohela. Wakena mtu. Ashapo mtu. Akirele mtomoke. Ale mwanamke wacha alfa mtu. Hey! Yawona hauta mwanamke. Upime usije hivyo. Seni mtu atemana. Abunke seni mtu atem. Ai fine hilo. Kama mtomoke bakamela mtomoke. Yabona batuma baketi makoni. Yabona baketi mona. 320,000 yabatu baketi mapleasure. Baketi mtomoke. Obuka stadium. Ukasinye mtomoke. Yakala mtomoke yana pula ya milipu. Yana pula. Wasije wanaka.
Baitwa mtomuke baikala fati bashimani bafu. Mboni. Baitala wanaka. Aika mtoto wa mwana mtomuke. Oberista yena. Usamalena mtomuke. Aisha pili. Ibatadika. Ukatene mtomuke. Achaman chamani. Ligai bikata. Chaman. Ligai rista. Baina kala kante mtomuke. Yasona. Machombo. Machombo men of the Messi. Machombo men of the Messi. Jersey number 15. Chombo. Labona Machombo. Usenkine, labona amara kwelele yana. Usenkine Machombo. Bayomela lapha nge-Gauteng. Lolu tete bazodlalela imali engango-100,000 2 days. Smash and crabs. Ilula lento thatha lento kunabungozi. Thatha lento kuyahileka. Uma ngabe kuyi-archer, they're going to Israel Confires. Bayomela umhlaba. Bathathe 210,000. Asabe bayiselector Afro. The hostile environment in School Magnetis Canine, School Magnetis Agadez and 9 provinces. My selector, I'm a fan of the matchup boys. I'm a Bekena. Yes, Mashangani. But I'm a fan of my selector. My selector, I'm a fan of the Chatamacron, but Tata is Zumuru Mali. I'm not going to tell you to Mabakena. Zokchela mabakena nje kwanikeza amakhumba abafana banyakazi ayishitinyazi kuthinga ngafana yakuthase khona bayithekile ngesidethu wegethe flaka to Afro ufuna ukuboleka bafuna isikoti baphuma kubolekeni kusho bona bafuna ukuthi bawaboleke kancane indebe ukuthi bazovuma. He says thank you very much to Disc 99. Next year must get a Disc 99 is from the number 9.
should have made the signature. I'm going to pencil with my face. I'm going to pencil. I'm going to pencil. I'm going to pencil. Thank you.
after